O oe o le atua e te sila fia mea uma. O oe o le atua e te iai mea uma. Thank you for your presence, Holy Spirit. Patayanga pa ia. Patayanga pa ia e le taia. Mato no mona ina ro mamalu le taia. Patayanga fa makanifana. Yanga fa lotu tele. La ia wina I mato le. Ia oe pa ia le taia. Papai le tuo mato poto fatasi le taia. Ia oe. Kai mai o soi fu au na tua. Lo mato tama. Ale nga taia. Lo mato mainga ia inga na lua. O mai masani. O e pele lo mato tina. Lana e kalesia. O i tala le lei. O mato mafuta fatasi le taia. Mato te mori mawinga le ia o le toi sau ringa. I lunga o le whangai le. Patai ma mapu atu o ia I heo hao. Palo lo mai ana ngā luenga. Rona soifua tautua I lo ufi ngā. E muli ana ngā luenga. Pa te tai le li. Le tai au la mataina mato ma tanga le li. Ala pa ia. So ani mai le li la mataino le nei sale. Se yo o lo na fai wi. E tele ya mau lunga lava le li. No la fio e falo va. E falo va. Amen. Amen. Alleluia ya te fa mapo au di sai au. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ya, ele sua como malu le tua le tai ao te mapelo e tua e mamalu le sauninga. Ya, sumaio. Io la fainga buena. Tofi le tua. Amen. Ta suma fa fainga fa tua. Pata faitaulanga fia. O eu fai o tato. Mafuta fatasi le tai ao. Atama fatuosi o matuta ma. Ngaya, te lai na Luatua. Ya, ata foi lea. Ya, o mamango o matu waina na lua. O wome masani. Ya, o Samoan poto. O eu mafai o na tato mafuta ni kai. O to Samoan to whainga e le o isa puntana. Se talo no país de la tanto o te go o tato ye mamango le tua le tai. Amen. Hallelujah. Awela no roto le tamawa ina o le poto. A toa malsil fanga le tua. Ele masuesueina no fanga sinonga. Ele mafai foi o nai loa na ala. Wa ia se wai loa le fina ngalo le li. O ai foi se ua pulenga fatasi maia. Amen. O ai se na moa ia watua ni mea ia te ia. Ai tau ia mai ia te ia. A wā ua fua mai ia te ia. Ma ua whaia e ia. E ua te fo ia te ia. Ia le tua soifua. Ia te ia le inga e whakawau. Amen. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable and his judgments and his ways past finding out. For who has known the mind of the Lord, or who has become a counselor, or who has first given to him and shall be repaid him? For of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever and ever. Amen. Amen. Tatono nei tai au tatou. E nei tai au.
Greetings and welcome to our non-Samoan speaking friends, especially our mother's dear church. I know that most of the Peachwood Bible Church don't speak the language that we did last night, our Samoan language. But I just want to preach you in the name of Jesus. And all our friends, family, pastors. Amen. And it's a privilege and honor. We are all here together to witness the life of our mother, Tinā Rosa Luatua. And the Bible says, a good reputation is more valuable than costly perfume. And the day you die is better than the day you born. Sa sala manongi o soifu o matutina mo mau se wana ngana malona lofa I le tua. Amen. E o tato mo mau. So let us all give glory, honor, and praise to God, because He used her life to show and minister that Jesus died for us. Amen. O taulau tatu nganga whamoe moe whababau. Lewa mua rosa. Au tatu oro mutu tatu wha. Hoi ri inga I lea liki. Vealo te soi fua e whai. Ka whaamuri yanga ia te tatu. Au tatu fua maorama te whai ai. So let's celebrate. We start. Le vi inga lea tua I ni tai au. Peona ia te tatu po kalami. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. I love you, Lord, and I lift my voice.
Father, Lord, we give all praise and glory to you, Lord. We thank you for today. We thank you, Lord, for the life of Rosa Luatua, Lord, and the time that he's been here with Lord. Although we are sad to see this warrior, this prayer warrior, go, Lord, we rejoice and praise God, Lord, that she's with you, Lord. We thank you for just for the time that we get the fellowship around here, Lord. We give all praise and glory to you, Lord. Love you, Lord. We say this in the beautiful name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord, to my brother Mutsalo. O le paitauina le afionga pa ia le atua. O le amaua le ngainga fou, le pai e vangulia i oane, o le tālu pe se punu le wha. Pai pe mua te au o Peachwood. I'll be reading our text today from the New Testament, from the book of John 14, verse 1 through to verse 7. Aule atu wale o tau loto. Ia o tau whatu atua I le atua. E whatu atua mai poi a te au. E tele mea nofo ai I le maota loto maa. Ana lea, ko whai atu ia te auto. O te alu, e sa auni se mea e no nofo ai auto. A whai poi o te alu, o sa auni se mea no nofo ai auto. O te toi sao, o talia poi outou ia whaatasi maa. Ina ia outou, ina ia iai outou I le mea o te iaia. O outou I lo le mea o te alu iai, o outou I lo po I le ala. O whai mai toma ia te ia, lea li ie. Matou te lei lo le mea te mariu atu iai. Matou te mawhaia, Matou te mawhaia whapewhea o na iloa o le ala. O whetelai atu Iesu ia te ia. O au nei o le ala, ma le upu moni, ma le ola. E le alu atu lava se tasi tama, pe a le ui mai ia te ala. Ana iloa o tou o au, o ilo foi o tou lo tama. E amata lei poi o la iloa o ia e outou. To te vai poi I a te ia. Let not your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. And I go to prepare a place for you. I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, and where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know him and you have seen him. Amen. Yeah, le tua petawina na lapio paia. Petawina na lapio paia.
tua e kata po'i e tausana mo i atu ni tai au. O te tatongo la tatu sau ni hafo i inga i atu ni tai au. Foi na mai Iova, o ave sine Iova, ia whamanuina, this one for Iova. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Tusia salamo, sa sumalima sufitu subana. Elevi atu ia igoa e wot, mai lato uma oe oifo i le mea ta animoriwa. Au I tātou nei, I tātou te whamanu watu I aia, e afua mai nei lava, ai o I le whamawau, I o tau li atu I aia. It is not it who praise the Lord, those who go down to silence. It is we extol the Lord, both now and forever. Praise the Lord. Amen. Te wala watu man whaalalo, la tātou tūlai mai man whaalalo. Tato usu mai I peso I mina ni kaya. Te siki leo I mama I whamu. Watu I loku tua ni kaya. Batu iai le minga le ni kaya o wao I o le tua. Tau iai le minga. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you, Lord.
Au le veis whamataranga e momono whatulo tu pariona. Le fio maru le atua i nitaya. Amen. I nisi pesi sa tu sia muse. Mantua i loto i nitaya. Papeo poia pesi se la nisi uru. Pesi ai o mose mai whanau a isa wa e ni pesi. O lato whapeani, o whapeatu. O marumaro i owa i tau. Amen. O le atua. Yes. O le kariota me so whanua na i titi ai. O ia na koina i sami. E mea ia o iowa o lo marosi ia mara pesi. Yes. O whai koi o ia mo o le tana. That's right. O tua le lei. O le atua o te whaane meri iai. Amen. O te matua ki lava ia te ia. O Iova, o le nisua whanea. O Iova, o le toa lava ia. Ka tairi mani maro le atua, Amen. o tātou pese, o tātou oli, i ana whiwhia. O au tātou lo, o tātou o ona, i atua mani maro. Are you ready? Ka tairi i atua i ni taia. A pese le whanau a Israelu ma whaani nei o rātou atua. I tēne a upu whaani nei iai. O le atua. Ma mai o le atua o amatanga o mea uma. O le atua o le mea whaani. Mai o ia o le anefa ma le o meka. O le mua mua ma le muni. O le na sori fua o lo sori fua. Le o le atoi a fio mai. E mai isi o paitau li a fionga le atua. O ia o le mori mau ka mau. Amen. O le o matua o e moti. Ma le tukule i tupu o le lalolani. Le na rofa mai i anti tātou. O whaka maa mai i anti tātou. I a tātou a ni o le tonu kumala o ti rona tōtu. O ia vai e fo i tātou ma tupu ma whaitau langa a kasi mo ia i malo o le atua o lona lalata ma. O lona ina ia. Pai mai kupu muli o lea po i tātou. E fio mai o ia mao, e loa atu poi o ia e mata o tamata o ia, a toa mai ato, na tu ia o ia.
ia le atua o le amatanga, o ia fo'i o le atua o le matanga. E amata ia te ia me uma. E i fo'i ia te ia me uma. Pa ia o ai ngā lua le rita e au, ia e maise uo ma e whai mai. Ia, whatau whatu i swafa malu, i swafa pa ia, i swafa man malo, o le atua o tātou tamā. E whape fo'i senga o whape aina, suma te tai, ia e maise kai si o e o mwhaino na futa mai. Ia i le toi aso le Rosa. Ia. E ui lava ina tua le mafutanga. Ia ai whaatai ai le atua, ia au le soifua po i o le nei tangata, nā mai. E le atua o se mea rofa ia te au maro ua lana. O le mamafutanga ma Rosa, ia o le mafutanga ua. O lima sepulu ma le lua tausanga tau na mango. E o le mawina. E o tātou waima. O se tangata hoi sa hawhai o ia ma whamanianga i atia. O le mamafutanga hoi o le mafutanga na amata mai ai Samoa. Ia ele o se mafutanga na amata i nei, na amata i Samoa. Rawa i atu Leisi tama o le nu, i teini o le nu. Awa o mele a matai mafutanga, noro manatua, ai mea ele mo. Ia ai muliane ina ua saulosa i nei, ia mau sau stai muliane i le na malanga losa i le fitu tasi tasiwa ki tasi nei, ia o muli mai ai le tasiwa fitu tō. Ia o rongo natu sau o ngaloa. Ai le uso mi, ia o mai o lai, strong ngalo mkua. Ia, sa mawhai koipo, ia o rongo le mawina umalanga i tātou waina, ai o me tono ia ka whai koiponga na nā. Ia e whaparangi whaina, e le whasa moa, whaftai ai le atua, ono le loto le nei tangata e tū mauro nā rofa i atia. Ia maalupu sa whai, ia o maa. Mea uma sa maa whioa ia iana i ngaroa ia Rosa. Ina ua maa mai nei i whaoreina i maa ua sa i roa le atua i Samoa. Nane tua hoi tātou Samoa, o le atu nu lotu, o le atu nu whiwhia i eri. Tonu o le mātou nu i sa i roa. O le whiwhia i o tūkulanga i le lotu. Ai ai mea le i te moho i Samoa, e li moho hoi e Rosa. O si tia le atua le o langa i loa, a ngā i le o langa taria. Ese le i loa, ese le i loa o le ali, ese le i loa, ese le taria i le loto. Pei o vaenga i na mamoa i nei ma Rosa. Ina ua o i loa, pataia i atua. O kusa ua si i lunga esi mea ngai, pei te, ini mea ua, ese le o langa, a wasu le o langa, pe a whao. Ia e whatai le i sa oma, aia pe ai fia Rosa i e. Ia, i skuru roa, tausanga o mai nei, ia ai, kaso o si lesi lego i luna, ia, o i nasa ma moa ese a aina fia. E ina i upu e whao wina ila umuri mauri ni tai au. Ono i tusi le a whata o tō. Ia, le tusi o whamanianga, ia te au ina whai tau iai. Ata o tō i tō sumatas. Whai i pu e se fulu, sumatas. O iai ni upu whapea. O le a vānu yo le lei. O i ese o maua. Sili ona tau i te nina. E whātutua ia te ia i loto o ranatani. E le mativa o ia i o loa. O le si mea ia sa ino o maua ma ua le alii. O iai le mea o whātutua i loto o loa. O iai o whātutuanga mea uma sa ma whaia le suinga leo le maholanga. E amata i mea i o mongeri o tupi. Ia, o lesi mea ua sui. E pea no tō whaafonga le tera mo limau ni pō.
O tangata maros. O tangata I te rero na roto. O tangata whai foi o whai atu. Ia ai, o whai mai fōi la kōmia. Ia me rāta te i lor mea ngā. Whai asinga malore pito ia. Ai, o le lei mani sa ora o maki, wa ave I lea ri. O le ringa suia le ora mo. Whaktai ai lea tua, o le suina sa ua ai mea lea. Wa suino no langa, ma o whatu o tua ia te ia ruroto mea umalaba. Le ngata I tupe, Alena, e ustai, ua alofa, o inana o iloa I whamaoni li sumina e lea tua o maulana. Mai le aso na matalia I lea li ia. Ma lai mai e le whaolona se ia, o mai ai I tai au I tele I o mea sa ua ai, mea alofa lea tua, mea alofa I nei tanata lea. Momua, o te whaftai lea tua, una ua au mea se tai o mana o awa. E piko ami o le lei alo sa I tanata uma, I lawa ai. E le tau whaamutala ina na me o langa. O se whamani ana hoi ia nei tanata. Whaftai pui o na mātua, I lea o ina, wa leo te vai e. E piko ami o le lei hoi no sa I wha. Tua ia te ere loto lana tani, e le matima o le oloa, oloa lima, ma osi a lima loa kua. Ai ora mea tonu le so staili e tapatu iai, tupe, e le ngata I tupe, whautua, e le ngata I whautua, au manao, mea uma, o le kumai o kuorita ngata I siri o ma osi e tea, a lea iai au luma, whatai iai atua, ono ona mea ropa ia tea. Amen. Pai kono sumar fitu, o baba ai o ia minonga alona ainga. Ele ai ko o ia, mea ai ai pai e. E tura I mai lana whanau, whaktai ia te. Pai kono sumar tolu, o I longa lana tāna I whai toa, e asa o whai o ia whaktasi na tolu ina o lima. Masina ka mani ala, o tangata nei ro ola, e nei roa o tangata. E nei ro hoia o le matou wainga. A wano matou wainga. O awe e toa tasi. Ia ai toa spun tasi o tua whawhine. Mani tuara, e tasi ale whine no putane I le aima. Ai ko kere o leo whaiawa. Ai waia a matou maputa ma tala noa maa. E nofu tangata le o tua. E mamalu waila o upu tangata o le matou wainga. Ai sea. Le ana whamahoni o lea nofo o tangata le ia tea. E kausia ia mea uma lava o te manao ai. Oke, ke o kina roi bua, e loi losa mele lo hotu. A mai fo ia inga oa. E ese fo na whainga o whawhine ma ora o te tonua. Ia rafa te ko kasi ke ia o ma o whai a vai na to te pasara. E tasi me na me fifi. O te ni toka pera ni fea o ne tu le ma o whau o le tangata i le mele o le ma o whau. I ko pu santa o ta uma ia ia. Se fa maniana lea, ito se taina te sauwa iai. Po lo mato waina, po le kalesia. O te whamoe moe, i rita matare e o tua, o tangata ua. O umona o awina. O umona I loa mea uma o te manako, iai mo mea o te loto iai. O te whaasanga kukua, o la ae akamai. Pe eise mea pe iai. Akai e tani uma. O le vai mo muli o la to tino ai ni tai au. Tula mai na fa na u no fa tai ya te. O la na tani fo. O bi ya te. Tula mai na fa na u fa tai ya te. O la mona ia no ma tua ni. Au pai au ia a presfolia to vai a vai na rocket. Ina mo ma tua e vai le. O puare fa lo mai u tadina. Fa tai o la tutina. Asia. E lo le ia ta mai ti tanga te tausia na to. Awa ko le na mo pa sa mo. Ah, ile kai kai ka mo se ka ma lo a si. Ti ka mai. Ke kai mai alo kia. Ke ai mai. Wari kai le fa a pe vai ta mai.
Oleh pi oleh mana nak sabu. Kita kenal dia nama saya rumah. Dia nak rumah gua kami. Kalau liwan ni aku tak saya ya mah. Ini tak kenal lah. Tapi foi no semariba. Então, telefone é melhor de tirar tudo. Ah, oi. Yeah, David. Thank you, Jesus. Então, telefone é melhor de tirar tudo. Ah, oi. O fácil se foi já tudo. Ele botou os fundos, o mais um filho de pelo dia. O meu faça o lado dele. A filha uma taua yo ya la bo pa tai ya tu ya mo ya si kana sa si yo na do fa ya ja si yo na do fa ya tu le na ta ya am tai yo le ya ai wai yo sol fu lo sa ma na wa una na mo ya ina na ka le sia le ra u ta to ba ba ya ona winga uma le o fa ya na do fa ya ka le sia ayun tato baba ayun tantara ni tayo yo te lo la fa na tama ye se ku ni tayo ya man ye te yo la ba tato waso yo su Precious in the sight of the Lord is the faith of the saints. And everybody will put it out, or everybody will die out of the time you do it. And see Manatu Yoga. So, I died in the morning, I retire. I said, "Ma, you are never know that I do you." And I put my leg, this is for you. See it. Amen. See it, Manatu. May sili de daso sili tau le leia i squalo le lei sili daso yo ti ai ya daso fana mai ai mai sili ona alu li fale o ia li fana noa le alu li fale o fai ai le tau samina wa le unga leo tanata uma e mana tua fo'i le tanata ora i lona loto. A good reputation is more valuable than costly perfume, and the day you die is better than the day you born. Better to spend your time at funerals than at parties. After all, everyone dies, so the living should take this to heart. I think the word of God, you should take it to your heart, because you will live and your time will come. Ya vea lea familiana mo tato awai umalabai tato gondele tusa uma ya tato matai pawarunga roto poto por valea oreoti e oti tangata poto e oti tangata valea e oti tangata paworoa e oti foi tangata matima ai maero poleri ka ku pale lomo ye le tayo take it to your heart ka ku mo ai somato tina ngana le perfect. So may sumag kaya lang ya para ay wala ni Ia le sole ni. Tai au.
Let us pray and then we will hear the reading of, we will hear the word of the Lord this morning. Whakataia oera mātou tua, mātou ngai fo ina tau no mai, I le launga ina o na wawhionga pa ia, whamuia oi, I le wholofola ina o na wawhionga, I le whapeo nai o mātou roto. We commit this time to you, Lord. Open our hearts and our ears as we come to the preaching of the truth of your word. In Jesus' name we pray. Amen. If you have your word with you, we're going to be reading from Philippians chapter 4. I'll be reading verses 4 through to 7. Philippians on ta koe wha. Ta upu lea e wha ti e whaitau ina ia whai koe wha lima ono marifitu. Let us read the word of the Lord. Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God will surpass all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Petawina whasamua. Kai koe wha, Filipi wha. Ia oto oli I le ri. Aua le ano. O te toe whai atu. Ia oto oli. Iei lolo oto wangamalu e tangata umalava ua lata mai le ri. Awane popole oto I se mea tasi. Aia whaelo atua oto manao I mea umalava I le atua I le tatalo ma le whaatonga atoa ma le whaafatai. O le manuia fo'i mai le atua o loo sili lava I mea uma e manatu I ai. E leo ina ai o oto roto atoa ma o oto mafofau ia Keriso Yesu. Le whamanuia le atua le whaitawina o lana whionga ia I le ritai au. Fia whaautu winga se manatu I le ritai au whapea o le file mū mai le atua. If I was to put a title on our sermon this morning, I call it The Peace from God. And the text that I want to highlight is found on your program on the front here. And it was my mother's favorite text. And that the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. And today we celebrate Mum's life. We come to think about what does peace look like. Atato pesi o le ale file ngu ko le manuia le tala noa mai ai le awhionga pa ia I le ni tai au. Nai au fisili atu nei le tai au le nei. O ai e manao I le file ngu. O ai e manao I le ia nofo fi file ngu. O te tali tonu e se laupa se ne lima e o iunga. If I was to ask you this morning, who wants to live in peace? Every single hand will go up. You know, in our families, in our homes, in our communities, in our governments, in the countries and, geopolitical world, everyone desires peace. E o ai mālo I totono o ai I totono o nofo ai a tātou a inga manuu o whainga matai o le loto atoa o sio manga I le vaitaimine nei e loto ina ia maua le manuia e loto ina ia maua le file mu o le mānaia foi o le upu le wha Samoa I le tusipa ia Samoa whamai o le manuia foi mai le atua o wha Samoa ina le upu o le file mu pe whaonga ina le upu manuia e whaamatala ai le file mu. I was just saying there in Samoan that the Samoan word for peace is manuia, which means blessing. But the Samoan translators have translated the word peace into blessing. But the word peace comes from the Greek word irene. And irene in the Samoa, irene means to saunga le mu. O le Samoa le upu e lengi o lo whaongaina mai e le upu manuia o le saunga le mu, o le malu puipuia, o
o le ata lea o le whealofani I se isi o na winga. That when we look at the original word of, the English word now is peace, it actually has the whole definition around security. So peace is around security. But I love another definition that is around that word peace, and that's salvation in the person of Christ. And that when Paul was talking to the church in Philippi and he says, and the peace of God, he was saying that it's the salvation of God that will guard our hearts. It's the peace of God that surpasses our understanding, will guard our hearts and our minds. But that peace the world doesn't know. The world doesn't know that peace. E le iloa, e le lalorani, le manuia le na. Na o tangata whātuatua. Ai vava ai foi la le tusi a Filipi. O le tusi le Filipi, o lona autu atoa o le oli. If we look at the letter of Paul to the church at Philippi, his theme is to rejoice. But the question is, why is Paul writing to them to rejoice? The answer is because Paul is writing from prison. I imagine that if you were sitting in a prison, you wouldn't be writing to someone on the outside to say, hey, rejoice. Tali tonu o tātou umalava ana whape o tātou o Paulo. E le o tātou upu e whaongai le tātou tusi pēr tusi sesi a. Ori. Ai o tangata lea, o lo nofo I tono whakui pui, ina o whaatangata o tawa ina o ia ona o le tala le lei a Yesu Keriso, ai whamaila na whaamarosi le kālesia, ia o tau oli. The reason why he was asking this church to rejoice, because this church was suffering because of the gospel. This church was suffering persecution because of the gospel. This church was suffering persecution because of the name of Jesus Christ. But he says to them, rejoice. He doesn't say it once. He says, and again I say, rejoice. O whautu wanga man whaamarosi le apostolo, whamai ia o tau oli. A whawhia ngai o tau man whaina tā o le tala le lei. Usu no tau whawhia, ang ia tātou. I whaia na tātou mafuta whatas. I whaia na tātou ta tala pui o tātou whalsā, tātou mai, ta tala tuspaia, fia. Ai o tātou uso a kerisiano, o lo whaasaua ina I le tala le lei, I le lalorangi atoa. Whapena umane kālesia Filipi. Whaasaua ina o le tala le lei. Ai whamai paulo I le kālesia. Whamai lea whionga pa ia le tue le kālesia. Ia o tau oli. So today the question I ask is, well, what's this peace that Paul is talking about? O le are manuia lea o lo tala noa ai paulo. O le are while ngu lea o lo tala noa ai paulo. Mumua. Whamai le whai koe whitu. O le manuia fo'i mai lea tu. O le manuia lea tala noa ai le tuspaia. E leo se manuia e maua le larulangi. Le fiu mālo e sue. Fiu tau aina e sue. Fiu leo ngāni e sue. I rua fiu e sue le file mu. Ai a whai leo file mua le atua. Le kai maua file. Right? Just being honest. That the world will seek this peace, but they will never find it. Why? Because it says there, right in the beginning, it says, and the peace of God. It's a godly peace. It's a heavenly peace. It's a peace that is only from Him. When Jesus says in John 16, verse 33, in His final words before He dies on the cross, He says there to His disciples in John 16, verse 33, He says, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. It's the words of the Messiah, that it's in me you will have peace. What is the peace of God? It is the second person of the Trinity. It is Christ Himself. It is the Messiah. That is the peace of God. Ai mafo vaupo le ale manuia le tala no mai ai paulo. Whamaile yoane anu tāpue skulma leono. I toe upo le whaaola. A ole I maliu o ie le sātauro. Whamaile whai koe tōru skulma le tōru upu whaamafa na whana o le whaaola I ona so. Whamai ua ofa iatu ia mea iate o tō. Ina ia o tō maua le manuia iate au. Ina ia o tō maua le file mu iate au. O le ale manuia mai le atua. O le manuia mai le atua. O lona lava alo. O le manuia mai le atua. O le perisona lona lua o le aina atua. O Yesu Keriso lo tātou whaona. So if you're seeking that peace,
It's found in the person of Christ. Our family can have peace because we have Christ. We rejoice in a time of death because of Christ. Praise the Lord. It's not because we're strong. It's not because my dad is Superman. Man, we rejoice in our mother's passing because of Christ. And family, that's our plea to you. If you're seeking peace, the answer that Paul gives us right at the top of verse 7, and the peace of God. And he goes to say there that it's the peace that surpasses. The meaning of that word surpasses is that this peace, the Christ that owns this peace, it surpasses all understanding. The meaning of the word surpass is superior in rank. It is powerful. It is superior in authority. That's the peace. The world is looking for that peace. So we stand and we proclaim that the peace in Christ is the superior peace. That's the authority peace. That's the authority power. That's the peace. A suele na longangi ni manguia mafile mu. A leta la noa itato. Mafuanga na tawela tututa to tala noa ifile mu. Amen. Tututa to tala noa ni manguia la aisia. For my fasavua e sili I mea uma e manasu iai. Sa ili le la longangi ni file mu. Ai tu le tangata tagi tolu ma le tangata whaatua tua I le manuia ma le file mu I sili I mea uma. O le pinga upule a sili e tūlanga mua e tūlanga maolunga. E leo se file mu ia te I tātou. Lo aina I le mitai au. Maolunga ia le avanoa ia te au I mawhai ai ona una I le aso. Ai maolunga masili atu ia te au. Ina ia tūlaki monata. To God be all the glory. Hallelujah. Listen to it. Thank you, Jesus. The words of Christ in John 14:27. This is what he says to his disciples. This is the superior peace. This is the ultimate peace. Listen to the words of the peace giver. He says, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Upu whaamawhanwhana Yesu. Upu o le tangata e ona le manua. Upu o le tangata o lo iai le pule I le file mu. Upu o le tangata o ia o le file mu. Whamai upu o Yesu. I le whai upu na e luas ko manfitu. O te tuina atu ia te o tō le manuia. O lo manuia, o te avatu ai ia te o tō. O te le avatu, whaapei o na avatu ele lalunani. Aua le atua te pale o tō roto. Aua fo'i, tō te matatau. As we come back to our text, the text says here that, and let the peace of God, which surpasses all understanding. It says there, it will guard your hearts. E iei au ngā o le manuia. E iei au ngā o le file mule a mai le atua. O na whai mai le whai upule nai fitu. Whai mai upo Paulo I le ekalesia. O le manuia fo'i mai le atua. O lo o sili lava I mea uma e manatu iai. Whai mai e leo wina ai o tō loto ma o tō mafofau. E te lole file mune au mai le tusi pa ia ma wha malosi mai ele upu ia te itato. Wha mai e leo wina ai o tō loto ma o tō mafofau. O le leo onga lea. O le leo onga wha fita. O le manuia mai le atua. O le file mu mai le atua. E leo wina ai
lo loto ma lo mafofau. O lo loto ma lo mafofau, o le o ngā tutonu lea o le tangata i ana whiwhilinga ma ana whaiuma. That when we look at the next line in verse 7, it says, the peace of God. Now we know that the ultimate peace is Christ himself, that surpasses all understanding. It says, will guard your hearts and minds. The meaning of that word guard actually is a military term. And that the peace of God, it will be a fortress. And it says it will be a fortress around your heart and your mind. What is your heart and your mind? Your heart and your mind is where you make your decisions. Your heart and your mind is where your emotions are fostered. But it says there that the peace of God, it says that surpasses understanding, will guard your heart and your mind. That was the cry of the apostle Paul to this church. As you face persecution, as you suffer for the gospel of Jesus Christ, let the peace of God, let the Prince of Peace continue to guard your hearts and minds. Family, it says in the book of Isaiah, chapter 26, verse 3, it reads there, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Ete leo wina ia fifi le mulava, le ua mausali lona loto, a wā ua ia faa tua yate oi. Ile meitai au, au tatou iai teimi o faa mā vaina, au tatou iai teimi o aua lo faana, o le tatalo, o le upu a le atua, ina ia pule le file mu, I o tatou loto. Ia te I tatou le manuia lea, mai lea tua, e sili I mea uma, whamai e leo ina ai o tau loto. That the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind. We now know that the peace of God, where does it come from? It is from God himself. We now know that the peace from God is a useful peace. O file mo mai lea tua, le manuia mai lea tua, o tātou iloa e iai lona o ngā. E leo ina ai o tō loto, ma o tō mawhawhau. Alawhisiri, well, how do I get that peace? That's the question. Alawhisiri, if I prefer la ona o maua le manuia lea, right at the end of verse 7, Paul says these words, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Christ Jesus. Amen. We have used Mum's platform to stand on the name of Jesus Christ. Amen. That this peace, if you are seeking this peace, if you are seeking this irony, this peace is only found in the person of Jesus Christ. It says there in Romans 5 verse 1, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. That's the only way. If you le lalolangi e sa ili le manuia lea, if you le lalolangi e sa ili le file hu lea, ai whamaile Roma e lima o lona whaipu mua, o lene, o a tau ami o tonu rina I tātou I le wha atua o lea mātou te le iai ma lea tua, ona o lo tātou a lii o Yesu Keriso. Tasi lawa le awala I maua ile manuia lea. Tasi lawa le awala I maua ile file mu lea, ua nao Yesu Keriso. This church in Philippi, they were believers. That's why Paul is writing this letter. He's writing this letter and they're a church who believe faithfully in Jesus Christ. You might ask, Freddie, how do you know? Well, the 4 verses that I read earlier on, it says this, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. What's one fruit of the Spirit? Is joy. Number 2, let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. What's another fruit of the Spirit? Gentleness. Verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving let your requests be made known to God. Another fruit of the Spirit? Faith. Another armor of the Spirit? Prayer. This church was a believing church. That's why he can confidently say, he'll say, church at Philippi, let the peace of God which surpasses all understanding guard your hearts and minds through Christ Jesus.
O le ekalesia le Filipi, o le ekalesia whatuatua, o le ekalesia Tanitonu, o le ekalesia sa Mausali. Na le tau te iloa whai upu ia whaitawina, mai ia outou o le oli. Le ale fua le aranga o le oli. Whai upu e lima, ia outou ia iloa lo outou anga manu e tangata uma. Le ale si fua le aranga, anga manu. Whai upu e fitu, a whai upu e ono, aua ne popole outou. O le tangata whaatuatua, e iai le whaatuatua whaamaonu. E te lero na whaatuatua i le atua. O mai aua ni popole se mea tasia ia whae lo atu o tō manao i mea umalaga i le atua i le tatalo. O le ale au penga al kirisiana, o le ale au penga al whaatuatua o le tatalo. Le kalesia ia, o le kalesia Tanitonu. So I speak to the believers today. How are you in regards to your peace? Are you continuing to seek that peace that you already know as a believer? I pray that as you continue to stand for the truth, and wherever you're at, whether it be in your workplace or your school place or your community or in your family, and if you are facing persecution because of the gospel of Jesus Christ, continue to rejoice. Continue to seek the peace that surpasses all understanding. Oele tangata whatuatua le ni tai au. Man, am ia tātou wā. Tātou mai, peo whalofa, whaamarusia le tasi, ai siri ai, ona mawhai le mato a inga, ona whaamarusi ati a te oele tangata whatuatua, lau sabalina. Whainga tai o le olanga kerisiano te nini nei. Ai o tātou iloa, o le manuia mai le atua, e siri mea uma e manatu, e ai a, leo leo ina ai o tō mo o tō manatu. But if you don't know Christ, or if you've heard of Christ, or if you've come across our family in the last 40 years, and that you've heard us constantly talk about Christ, constantly talk about salvation, I said to a few of my nephews and nieces last night, we've never changed our stand. We've never changed our message. Our message is still Jesus Christ. Amen. My plea to my family, I urge you today, I urge you, my family. You don't know when you're going to die. You don't know when Christ will call you. My family, I don't want you to face the wrath of God. I don't want to face you. I don't want you to face His righteous wrath. God is angry at sin. I plead with you, my family, who have yet to make a decision for Christ. Come home to Christ. Come home to the Lord. O le au menina o le ni saunina. Ina ia whaia se whiwhiringa na i o aina. Tu ia le lau te leo sa moa tulo. Au lo o lava aina. Ia ia e doa le i. Please hear my cry. Come to Christ. Come to Christ before it is too late. So o le alofa nai bala au atu ai a. Le alofa ne nā te bala au atu ai. Ia e loa lea li. Amen. Pa mai le whaitau ina o tato sisi whaitau e ni ta eo. O le manu ia fo i mai le atua. O loo siri lava i mea uma. E manatu ia e leo leo ina ai o oto roto. A toa mo oto mawhaupa. Ia ke riso Yesu. Let us pray. Father, we thank you for your good. Thank you for your peace that surpasses all understanding. We thank you, Lord, that our peace is in Christ Himself. And Father, as we plead for the hearts of our families, as we plead for the hearts of my mom's family and my dad's family, Lord, and whoever is here that is yet to make that decision, I pray that you would stir their hearts. I pray, Lord, that you would not let it sit comfortable in them. Father, that you would move in their hearts. And only you will do the saving. We can't save. We can continue to stand for the message of hope. We can stand for the message and the assurance that we have in Christ. And that's the assurance that our mom is with you. So we bless your name, Father. And we thank you once again for this opportunity to read your truth and to stand for truth and read the scriptures today. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Amen. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. He
Praise the Lord. Yeah, Rosa. Family, we have to be at the cemetery by 1 o'clock. And so we are going to say goodbye to Tinā. And we're going to do this in a very coordinated fashion. If anybody knows me, we like to have things in order. So this is how we are going to say goodbye. Our Peachwood family are going to come first. So we're going to create a queue from that end. You come and say farewell, and then you exit in the middle. After our Peachwood family have come through, then my dad's family will come through. After my dad's family, then my mum's family. And then, if we have time, once it's 11:45, then it will be my dad and my sisters and their families to come and say goodbye. 12 o'clock, we close the casket and we will exit. So that's a coordinated way that we will work through. I know people will be emotional. I want to give you time to be emotional, but don't, there's a limit to the emotion. So when you start seeing me go like this, then your emotion time is finished. But we're going to do it that way. My Peachwood family will go first. We're going to follow the Peachwood family. So once it's my dad's family, then you guys follow behind. Then my mum's family, I know my Tony family are here. They'll follow through. And then once it's 1:45, then it's my dad and my sisters and their families. Is that a plan? Yeah. And if you want to squeeze in there somewhere, and those of you who are going to be coming to Peachwood, here's your membership application. Praise the Lord. Hey, and we'll ask Christians to play a song for us while we come through. Peachwood family.